ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ Nagaland Board of School Education Kohimana ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ matric exam high school living certificate examination 2022 ꯒꯤ result declare ꯇꯧꯕꯗ Delphi oinamna 99.17% fangduna first position tare hairi aduga maike kyadagi su thagatnarakpa phongdoragde aduga Delphi oinam sma Don Bosco Higher Secondary School Dimapur dagi ne du magi roll number na 22180301 ne thame duga magna apun ba phangkiba total mark na 595 ne duga percentage na 99.17% ni ani subada ladiber hold position holder sina Ria Khemani Holy Cross Higher Secondary School Dimapur ni magi roll number na 2218081154 ni magi total mark na 593 ni duga magi percentage na 98.83% ni ahum subda taribasina Bitsunyo Alvina Don Bosco Higher Secondary School Kohima magi roll number na 2211091111 ni aduga magi apunma mark phangkibana 589 ni aduga magi percentage na 98.17% ni Pandam Pauxi the Pong Batin of Pong Tang Mam Tamzaram Gate, Tenopoli Kunipan Police Station Sing Hangandan of Warrior Loukhre, AR na Ngakpana Iko Shepway, I hand security force Matautade, Manipur Police Tazava Tamde Kulsing, Tenopol District Manungsana Leva Tuan Kul Nipan Kulsing see the police station Amada, police outpost Hangandan of Warrior Loukibu Lunana, Tasigi, Saiset Taragom, the Manipulenga Home Department of Police Station Linkanaba, Tokibu notification Adubo Akan Mamon Yaning the Bafong directly. Police Station Hangandan of Warrior Loukraba Kulsing Adudi, Tenopol District Manungsanba T, Bongmon Village, Z, Monomzang Village, Zonjang Village, Motha Village, Howland 5 Village, B, Bongjang Village, Gobazang Village, Amati, Molfai Village ni, Hiramasigamari Lainana T, Bongmol Village ki Chief, Hempau, Tauthang, Zemunomzang Village ki Chief, Lunkos Haukif, Sozang Village ki Chief, Tilzathang Baite, Mothap Villager Gip, Chief WS Molun Anal, Howland 5 Village ki Chief, Lalkolun Haukip, B Bongjang Village ki Ngamson Baite, Gobazang Village ki Ngamkulun Kibzen Amadi, Molfai Village ki Chief, Lamlet Mate na puno kuyek bidro thadorok pasiro lamanhai, Manipulenga na thokib order tu yabang amloy, Kul Singasiga, Tanarama Tauduna Madi Ayava Yaudana Kul Singasi the police station Madi outposting link at Payaro, Kul Singasi. Ngaksanaba Aikoina Village Authority Youth Club amas Women's Wing Same duna Label Loinana Drug Mayokta Sang Launa Matok Duna Laki Maramaduna War on Drug Kimingda Kulsinga Sida Matung Hukta Lenga Police Yaningi Moyaka Bachinjang Amadi Ainia the Potlam Sing Putok Pusin Tauba Tinava some rifles Namikup Nom Sing Ngakshili Loinana border areas in the Laiduna Ngaksian Bago Loinana Akan Matavak Satari Punkungamari Supna Mikup na homsing matautori, makoy na ngak siyan ba sina ay koy shape amadi sikuroy, maram maduna ay hen security force ay koy da matautadi, amaram da state police force da ay koy na tazaba laiti, maram di diraki watok yaw na atay watok sing di state police personnel sing siyanari, masi miyam na kang narab wafam ni, belay sing si da police outpost sing linkatuna ing natap na laizari ba, kul sing da asida pam da ba tawdok sing tuan bigano hay na sa fongdoki, Ngasi numida waram phong ki batuan tuan ba Manipuri se phong sing dagi amasung thoki ba thawdoa thok sing dagi maroi be I pau sing khong gasaraga Manipur top channel gi maike digi myamna thamjagi ahan bada kanglai pakki maira news ta phong maroi ba pau khara Narendra Modi na Prime Minister oirakpa sahi nipan mapung phabaga mari lainana national gi thakta Garib Kalyan Sammelan gi thorom Manipur Chief Minister na lusingduna pangthokre Narendra Modi ne India gi Prime Minister oirakhiba gi sahi nipan mapung phabaga mari lainana national gi thakta pangthokiba Garib Kalyan Sammelan gi thorom Manipur Chief Minister N Birena lusingduna pangthokre Himachal Pradesh ki Simla da pangthokpa thoram amada Prime Minister Narendra Modi na Ministry mapanam sum tuan department singna packet pa scheme taragatru ki beneficiary singa video conferencing gi kuthana wari watai sanakhi baga loinana makhoi gi award apa amasum apen pen gi matang na paudom ki thoram masi Manipur gi oina su Imphal gi City Convention Center da Manipur gi Minister N Beren Langthapal Kendra gi MLA Karamsyam Lamsang Kendra gi MLA S Rajan amadi Manipur Police gi makok thongba DGP P Dongil na President member oina saruk yaduna pangthoki
तोान तोान स्कीम सिंगी बेनिफिशियरी कयाना मखोई मखोई गोयबा मोड फोंदोक्तुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाय ngasi thoram si prime minister narendra modi na hokhiba sai nipan sida miyam gi damak ta paikhat patuan tuan be scheme singi beneficiary yamasum madugi implementing agency yauna pangthok pa yam itihasik oiba thorma mani thoram sidagi miyam gi oiba yefa thoranga mari leinana kari karamba thabak paikhat pa yabagi haibedu su khangdo paga loinana awat apakya mention na ba pangthok pa thorma mani chief minister na makhata na phungdokhibadi prime minister narendra modi na पुथोरक्लिब स्कीम क्या लमदम असिगिसु युमथोंग खुदिंग मपुंग फाना यौहन बाहाइबसी आइखोगी थौने अदुगिदमक गो टू हिल्स गो टू विलेज अमदी सब डिवीजन हुमफुग निपान इंचार्ज हापतुन थबक तौरक्लिब सिमियामदा स्कीम सिंग सिगी कानब मपुंग फाना यौहनबनी हाउजु फाउबर प्राइम मिनिस्टर हन योजना PMAY की स्कीम मखार मणिपुर पुन युम लिसिंग कुनगा मपनगा सहुंगा मार्फु तरुक सानबा पंदम थम्बगी मनुंग युम लिसिंग तरागा मरीगा सनिपानगा मार्फुगा तरुक साबा लोरे अनौबा फेस की अमुक इम्प्लीमेंट तौनबा थबक पाइखलागनी PMAY अर्बान की ओइना युम लिसिंग यांखै मंगागा सनिपानगा सुपनगी मरी सानबदमक लुपा करोड़ 39 सेंटर तगी थादोरख्रे मसिगी मनुंग युम लिसिंग मरीगा समरीगा मार्फुगा तरुक साबा लोख्रे PM किशन समानिधि की मखादा लमदमसिगी रजिस्टर तौरबा फार्मर लाख तरुक लिसिंग अनिगा तारागा निपानगी मनुंगदा फार्मर लाख मंगागा लिसिंग निपानगा समरीगा तारादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुथांगदा लुपा लिसिंग तरुक तरुक फानख्रे PM उजावाला की मखादा मियोय लामगा लिसिंग यांखै मपनगा सौंगागा यांखै की मंगादा LPG कनेक्शन पीखिबगा लोइनना PM उजावाला 2.0 की मनुंगसना मियोय लिसिंग कुनगा निपानगा सुपनिगी मार्फुगा हमदोइदा नौना LPG कनेक्शन पीनबा पनम थमली पोषण अभियान की ओइना अंगलवाड़ी सेंटर लिसिंग तरा मथुग सौंगागा तरादा रजिस्टर तौब लैरे लोइनना मखोइद स्मार्टफोन अमसुम ग्रोथ मॉनिटरिंग्स डिवाइसिंग मतिक चाना येंथोख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर मखाताना फोंदोकी ngasi thauram asina government of India na pipa tuan scheme sing asina miyamgi punsi mahingda kadai fawa ohombo purapa ngamlabage haibadu khangdopani loinana ngasi gi thauram aduda aduga mari lainana lupa crore lising kunga mathoi rongi senpham moigadaba kishan samanidhi scheme gi tara mathoi suba installment gi senpham su yentoki ngasi gi thauram asi state singi konung district headquarter amadi KV ke center sing su pangthoki haina su paus na makhatana palakli अतोपा पावमदना लैंगा के अयाब याउदना कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल ना ट्विटर तरुक हापसलमले मणिपुर लैंगा की मेडिकल डायरेक्टोरेट की मखादा रन तौरिबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हाउस प्रिंसिपल ओइने थौपुरिबी डॉक्टर एन सुरबरा देवी ना मणिपुर लैंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी की अयाब याउदना नियम की मतुंगिना पाउक्सीदा पाक्सना एडवर्टाइज तौदना ट्विटर तरुक कॉलेज ऑफ नर्सिंग थबक हापसलमले हाइरि पाउसी सिना फंगो पाउगी मतुंग इनदी कॉलेज ऑफ नर्सिंग असिगी मरी लेनबा ट्विटर खरा अवार्ड लेबदगी प्रिंसिपल ओइने थौपुरिबी डॉक्टर एस सुरबलान मरी लेनबा मेडिकल डिपार्टमेंट की मकोक थोंबसिंगी अयाब याउदना ट्विटर तरु हापसलमनी ट्विटर तरु असि हापसिनबा मतमदा टीचिंग एक्सपीरियंस ओइना ऑनरियम पीदना हापने हबो वाफमज प्रिंसिपल असिन अप्रैल अमदा थोपो ऑर्डर अमदा मयेक सिंगना पाली मणिपुर लैंगा की मेडिकल डायरेक्टोरेट की मकोक थोंबसिंगी अयाब याउदना ट्विटर ओइना हापसिलमलिबा मियतर ओदुदी इम्फाल ईस्ट की कोंगपाल खैदेम लेकाइदिगी हैस सोसुनिका देवी कैसामथोंग इरोम पुखरी मपानदिगी एन विजया देवी क्वाकैथेल थियाम लेकाइदिगी अनुपमा तखिलंबम थमाइबन लौनुंगपुर लेकाइदिगी लौरियम रुसिका देवी टॉप खोनांग मखोंदिगी TS सिलिबिया देवी अमदी सगोलवन तेरा लक्रोपम लेकाइदिगी अयेकपम रीमा हाइरिबसिंग सिनी ट्विटर की ओइना हाकिबा मियतर वसिगी मथौ ताबो क्वालिफिकेशन सु BSc नर्सिंग ओगेदबनी अदुबो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल सिना ट्विटर पोस्ट थ्रू ऑनरियम याउदना टीचिंग एक्सपीरियंस ओइना हापसिन किबा सि मणिपुर लैंगा की मरी लेनबा हायर अथॉरिटी की अयाबा सु याउदे अदुगा पोस्टिंग असि लौनबिगी अयाबा सु मरी लेनबा अथॉरिटी दि लौगिदे नियम सुमना पोस्टिंग असि लौनबा पाउक्सी सिंग पाक्सन एडवर्टाइज तौदुना खंगलंबा ताराबदे पोस्टिंग असि की दमकता MSc नर्सिंग मध्य BSc नर्सिंग क्या लेरिबने मरी लेनबा इंटरव्यू नसिंगबा यावबिगी खुदोंग साबा फंगलमदबने अदुबु नरोंदा पोस्ट तरु असि हापसिनखिबगुम तौबा सिना पोस्ट असिगिदमक्ता मतिक साबा MSc अमदी BSc नर्सिंग क्या लेरिबसिगी ओइनदी साउना निंगबा कायबदु ओहले हाइदि पाउसिन हाइरिबा ट्विटर पोस्ट तरु टीचिंग एक्सपीरियंस ओइना
honorariums pidana hapsinkiba haibasi yamna ngakpa thawngni masi matam khara leiraga hairiba posting asida makhoibu regular tahalaknabagi sarau ama yauna satakhibra haibadu mari lenaba lengaki authority na thikatpham thu yaki amaramda lengaki medical gi directorate ki higher authority sing khangalamdana Twitter poster College of Nursing ki principal na hapsinkiba asigi matana medical directorate ki secretary oina thawpuri miyesina June anida College of Nursing ki principal asi kauduna matau karamna Twitter poster asi hapsinkibano haibidugi matangda wahang pang sathagani haibisu tari haina pausna phongdorakli makasa tharak poina pauning call pauksi da phongba to pa pau khrana PM Kisan gi taramatu shuba installment gi senpam lupa crore kunga mathoirom PM na release tawkhre Prime Minister Narendra Modi na lusing lenga sina sahi nipan mapung farak pagaloinana lenga sina miyam gidamak paikhatliba yaifa thorang sing asigi matangda Garib Kalyan Samilan ngasi Himachal Pradesh ki Simla ra pangtuktuna paikhatliba yaifa thorang sing asigi matangda leba sina leiriba beneficiary ga wari watai sanabaga loinana Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan gi lomi crore tara henbada taramatu chuba installment gi senpam lupa crore kunga mathairom Prime Minister na release tawkhre hari atopa pawamana Special Command Unit ki timaman nongmayama dimaru kaya fagathre Myanmar gi nongmai lalonba miyama Indo Myanmar border pillar number 76 gi March 4 gi manungda sanglakle habi ki akaknaba pawama fangwadagi hairiba mafam singa sida security gi akanba section tharang lakathre pawasi gi matungina ngasi ayuk pungta 3:45 taba matamda Inspector Generals Thangal amadi nifugumdoi shuba Assam Rifles yauna Special Command Unit ki timna thibuhum gi thabak sathabada Pillar number 73/13 da singnaninga eba mong miyoi ama laki miyoi duna security force singa du ubada magna purakpa nongmayawba khawdu hondoklamraga mamai leiduna senki kudakta security force sing timaduna makpatanaki magna khonglei thuna senkibana security singa duna miyoi adudi phabang maudre miyoi aduna hondoklamba khawdu hangdoktuna sek tawbada AK-56 rifles ama magazine ama RDS ki maru humfuga mathoi Speak back ama amadi back amagani fagalaba khusukulai singa du more police ta sinakre hainisu paus na phongdorakli atopa pawamada Dr. Nomaithem Santada Bharat Gaurav Shri Saman Award 2022 pidunu ikai khumnakre laipak sigi konung New Delhi gi Asoka Hotel tha sigi kungama pana pangthokiba singlemlaba thoramamada lamdam sigi social worker Dr. Nomaithem Santada Bharat Gaurav Shri Saman Award 2022 piduna awang mathakta ikai khumna bodkhre Dr. Santana social work amadi entrepreneurs ama oina miyam gi singthaningai oiba thabak thoram kya tawkhiba bu sakhangladuna Bharat Gaurav Shri Saman Pariyat India na Dr. Santana lemjaningai oiraba award asi piduna ikai khumna rakhibani award adu Dudu Shri Beseshwar Lok Sabha member BJP Ministry of Tribal Affairs Dr. Anupam Hazare former member of Lok Sabha BJP National Secretary Amadi Nilambar Arsarya former Law Minister and Ambassador of Nepal Singh Saknaraba Miyesina lemjaninga oiraba award adu Dr. Nomaithem Santa da kusinaki Dr. Nomaithem Santa Imphal West District ki manungsana leiba Sagol Tongba makha lekai degini AMBF Finance Lushilaba matung hauji Kripa Group ki chairman oibita natana Kripsa Healthcare and Consultancy Private Limited ki director oiri Mark doctorates in business phangduna horakliba naharol kya bu hirama somda asan miyeng thamduna work culture ama saganaba honariba misa amani Dr. Nomaithem Santa miyam gi thaugaloi social worker ama suni mana miyam gi dama kathopaga loinana tawkiba singthaninga eba thabak thoram singbu sakhangladuna Dr. Ambedkar National Fellowship Award 2020 National Corona Awards 2021 International Young Star Award 2021 Rashtriya Samaj Seva Ratna Award 2022 Bharat Bhushan Award 2022 Bharatiya Samaj Ratna Award 2022 amadi Indo-Nepal's Friendship International Award 2020 nu singba lemjaninga award kya pidun ikai khumnakhra misakni hairi hainasu pausna su phongdorakli atopa pawamadana lotuna leiruba tangkhul sabani sangjaratuna wakhal taminakhre EYL umang lai harabagi manungsana langmai Laukta rol hairiba thoramasida wa tholan thuk mayama thokliba siki matungina inat jokanluf EYL na
ꯍꯧꯄꯥ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡꯕꯨ EYLꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛꯇ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯆꯥꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯩ 35 ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯩꯅꯧ ꯊꯣꯡꯈꯥ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 12 ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯣꯅꯣꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯊꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯩ 94 ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯆꯤꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯈꯨꯕꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ EYLꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯌꯥꯎꯕ H&H ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯤꯡꯂꯒꯅꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯔꯥꯝ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯥꯎ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯃꯔꯥꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ SDO ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯊꯝꯅꯕꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯝꯈꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯞꯂꯕ ꯃꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 2,000 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯇꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯊꯧꯅꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯈꯤꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯏꯪ 2022 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚꯀꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯗꯦ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯏꯍꯧꯗ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯋꯣꯜꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ 1950ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯆꯍꯤ 2,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯖꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠ C ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ 1960ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗ 1948 to 49ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯨꯊꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯗꯅꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯐꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯍꯤ 22 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 1949ꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ 1993 ꯑꯃꯁꯨꯡ 1996ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ PR ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ 138 ꯁꯨꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ 138,118ꯇꯤ
PR gi lengak thamki constitution semkiba matamda article 356 pu sizinaroi dauba that letter gumbani hairamkibadu konadi lengak paisanbigi tamthirabu political kholai AK 56 olaki India gi ningkha tamlakiba sai humdraga manga sigi manungda state singda masoi PR thamkiba singdu punsiladi sahi marfuga manga PR na laiteng khrabani Manipur da su PR lengak tararak thamkiduna punna numit lisingani ga sahungao kuntraga tereti hakthengna central rule lehanki India na Manipur bu lauksin ki basai humdraga ni thoe sigi manungda ahan basai kungani thoi di Delhi gi lengak pu kanamata na singnaba ngamloi haina ki handuna nauna Indian oihan ki ba honaki matung tarakpada statehood fangjara basu haijari basai yangkhai mo sigi manungda sahi taruk hena PR lengak thamki Hauzik Power say Nipugani Twidi Apas Pagi Aki Tuzungbana Miam Gilengapu Mamalaga Tamlibani Manipur Natana Atopakarambe Steta Lanmigi officer Singna Lengak Loy Amagumna Mimang da Wazawangu Ubi Bege Matang Makasa Tarapuena Kangla Pau Popsi the Fong Atopa Pau Krana Abu Siddiq Junior High School Thong Rolamle Oza Singi Tolop ZDO Zone Tuna Kudaktagi Tingadabani Feso School college karana sarkari school fokaransi mission fail ohengadore feso una anirak subo inanga sisu school karada survey satluba matamda hangang kendra gi manung sana leiba Abu Siddiq Junior High School edit thong lolaga lairamle haina Federal Students Organization kanglai park feso ki secretary ne thadurok pastirol amada khangalakli sirol asina makha taraduna hairiba school asida oza oina Alimuddin headmaster M Nirmala Devi Hindi lecturer Tamana assistant teacher amadi Nawazuddin approved teacher si school gi mahiroi singi attendance register su amata leki aduga hairiba oza singa si su matam kya gi mamang gi school si da laktaba kuire aduna oza singa si gi tolop ZDO zone 2 na khudak gi thingadabani khurai kendra gi manung sana laiba khurai haikru makhong Juniors High School asisu survey satlubada school asida satra sama kun lairama thenaki adubu classroom di masing suduna lairami haina su phongdorakli aten ba paw madana mark numit mangani remand pikre mark thangmang hockey ngasi court amuk puthoklaba matung makhata ba investigation gi namak numit mangani judicial custody de remand pikre haina paw station makhata na su palakli